Halo perlok. Ile kalong yung long sem Kristan. Kyo man ki kyo pia kyo pra. Kalong yung long sem Kristan man ki kyo pia kyo pra. Ni bha em du litli ki daw. Kadaw ko nung kong to. Im em elat iyo Jisu usan chari ka yung gasem ka yung i. Kadaw ko ar em mani kita ki bru ki wayasang to jimot chikurim hayung asem. Ukurim chawi ka kurim chawi. Hawaong ka jingyasang to jimot kamot wa ka kurim chuaw le ka inu kam to pentip ko yo kurim. Ukurim le chuaw le o kanu ka kam o pentip chuaw ya ka kurim. Kate ong ki ka jingyasang to jimot. Mto ka ya bam jalang atau ya tialang. Kawali nawan to kata ka jing start belai hai ni ba watlot i upuri ke ktin yung belai but elat i yo belai usun chare i te ba ite kini to ki lately ki daw ki open man i long yung long sem Kristan yung i ki watlot te hagni ko por ikuble pi woro ki wa up ya gani ka sur kawami kawa pasyaw blay hanga tengah le kwa o pachat chapi te e wa blay kru kru pi woro yo man pi long yung long sem o kawamit ko ba yo pi yele open miet long yung long sem di wa pidiang pi o Jisu ha jing im yung pi kublay chibon.